Pozdravite uvijek, pozdrav gameri, Boško ovdje, dobrodošli u novi klip. Nastavimo sa Call of Duty serijalom. Da vidimo šta nas to očekuje u sljedećoj misiji. Znači u prošloj misiji smo vidjeli kako nas je Makarov upucao, to jest ranio, teško ranio. Pa sad ćemo da vidimo da li ćemo mu se osvetiti i šta ćemo uraditi to. Alejandro Rojas. You know him as Alex the Red. He supplied the assault. One bullet to unleash the fury of a whole nation. Which means that he's our ticket to Makarov. Znači, koliko ja vidim jurimo njega, ali vidjet ćemo da li ćemo ga uhvatiti sad ili možda na kraju igrice, ili će možda nastavak biti u sljedećem delu Call of Duty-a Modern Warfare 3. Sad ćemo vidjeti, ljudi. Ajmo malo da rokamo, da ubijamo i da spašavamo svet od loših ljudi. Svi zajedno. Svi misle da je lako, ne vide zlato, ali je da učijem. Kažu pogled mali besan. Ok, take down. Ghost, plates in a match. Copy. Any side Rojas right-hand man. Negative. They've stopped twice already. No sign of it. Wait, stopped again. Stand by. Ok, da vidimo što će se desiti. These guys are happy to see it. Ghost, we have a situation here. Get down, get down! Wait, stopped again. Dobro, što sam trebao da uradim? Ok. Positive ID. Whoever these guys are. Aha, znači treba da stisnem da uđem ispod. Ghost, we have a situation here. Ok. Idem mi vozača. Ok. Moramo ovamo da idem. Znači mora živog da ga uhvatimo. Roach, this is gonna take some time. Go with Meat and Royce and check out the favela for any signs of Rojas. That's where this guy is headed. Znači morali smo da ga uhvatimo živog. Ok, znači imamo cilj tamo 180 metara. Su sve protivnici. Dobro, ovo su civili. Da li se me to dobro... Evo ga prvi. Vratili smo bombu, okej. Kako sam ga vidio, a? Okej, šta mi treba da radimo? Aha, mora ga jurimo, brate. Okej. O, brate, ubio me, ljudi. Dok ja provalim samo šta treba da se radi ovdje. Okej, daj da roknemo ovu dvojicu.
Okej, ajmo kroz prozor sad. Kroz vrata, ljudi. Okej, šta su, brate? Ti dođi kučice. I tebi ću da roknem. Okej, bežimo, 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 bežimo. I'm doubling back on our side. Keep going and cut him off on top. Rotate for backup. You'll have to do this on your own. Good luck. Roach, this is their territory and they know it well. Keep an eye open for ambush positions and check the corners. A daj, odakle ovi kerovi se sad stvorili, brate? Ne razumijem, ljudi, šta mora da radim ovdje. Ali dobro. Ubio sam kerove. Roke goveda, bre. Ti si još živ? Nisi više. Netu, gdje da ide? Dobro, roknuo sam ga. Okej. Roknuli smo ih. Okej, gdje sad? Fuck, brat. Fuck. Prvo da roknem ovih. Pa ovih. Okej. Nekom u glavu pogodio, bre. Gdje treba da idem, jebate? I'm going far right. Roger that. He's gonna get away. No, he's not. Okej, brate, znači do tu sam trebao idem. Ekstra. Uvatili smo ga da vidimo kako izgleda samo. Ajde, bežu. Ne mogu da idem. Ne mogu da idem. Okej, da vidimo šta se sad dešava. Okej, ljudi, to je to, gotovo je, brate. Uspjeli smo do makar. Znači, verujte, malo sam na sreću, znači, prešao. Nisam u početku znao što treba da radim. Ali ispalo je da smo trebali da ga jurimo i ovaj da ga uhvati, brate. To je neki kao svedok, nemam pojma. Tako da, to je to u ovoj epizodi. Ako vam se svidio klip, ljudi, like, share i subscribe. Pa se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav, ljudi!